Alright bihe byiza nshuti bakunzi b'ibiganiro bitambuka hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Turabasuje twizere ko mumeze neza cyane. Tuhaye ikaze makuru y'imikino agezweho nk'ibisanzwe. Mumaze kumenyera ko hano kuri Sport Galaxy Rwanda tugenda tubagezaho breaking news, every sports update news na handi mwasanga atari kuri Sport Galaxy Rwanda. Twizere ko mumeze neza cyane. Muri uyu mugoroba tugiye kuba turebera hamwe ese n'ibiki bikomeje kugenda bivugwa mu ikipe ya APR Football Club. Nyirango muri kujya mubona muri ayo mashusho ikigezweho ikipe ya APR Football Club yasubukuye imyitozo. Nkuko muri kujya mubibona ni imyitozo abasore bakoze bameze neza cyane rwose, nta kibazo na kimwe, ibintu bimeze neza cyane, ni munange ku mpande zombi kabisa, kuva ku bazamu ukajya mu ba defenseur ukajya mu ba mediateur ukajya no mu ataka, bahari bose bameze neza cyane except cyangwa se apart from Said Yusuf Dauda nkomeje kurwarira hariya mu gihugu iwabo mu gihugu cya Ghana, ariko abandi bose bameze neza cyane, nta kibazo na kimwe bafite. Ubwo rero hari zandani zikomeje kugenda zivugwa mu ikipe ya APR muba mwahishwe mutamenye. Ubwo rero twebwe nicyo tuba tubereyeho ngo tuze tubaganize, tunabasesengure by'umwihariko, tubabwira ati se ikipe yanyu APR ihagaze gute muri rusange, ni iki cyo kwitega ku mikino iri imbere iyitegereje muri rusange. Byose rero tuba tumeze neza cyane, imyuka ari yose, kugira ngo tuze tubagezaho amakuru neza, nta na kimwe dusize inyuma, kandi akantu ku kandi tugenda tukadetaya kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Abakunzi b'ikipe APR Football Club nizere ko mumeze neza cyane. Rero tubahaye ikaze, turaza kubabwira ku ngingo zigiye zitandukanye. APR aho nyuma yo gutsinda imikino hafi wenda reka tuvuge 3 yikurikiranye, na yahe makuru aryoshya yirimo? Niki nyine kirimo imbere indani mwebwe abakunzi bayo mutamenye, ku buryo ni mukimenya mugatanya no kubona kuri produit zacyo ibintu nyine bizagikomokaho, muzaryoherwa mugati wow, this is my APR. Kabati yino equipe yanjye yitwa APR Football Club ku mutima, imyaka n'imyaka ikunzahora nyikunda. Izo nizo zandani tuba tuje ngo tubaganirize. Ikipe APR imeze neza mwabantu mwe, imeze neza. Burya umugabo muntu nyine na muntu udakosa, kandi wenda reka twuzuza akawa mugani ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. N'umugabo nubona ari bitari kugenda neza, ari tuntu twudukoza, jya umenya ko ari bwo buryo bwe arimo arakoresha kugira ngo ahubwo agaruke, nimba nabisobanuye nabi. Kuko APR yaravuzwe mu ntangiriro ko kukabona biri kwanga, ariko nanjye nababwira ni ikipe ya APR Football Club. Ubwo twamaze no kwinjira mu kiganiro tayari, mbaye ikaze mukande subscribe, like, comment ndetse na share. Ni mutarakora subscribe wamfurawe ukakunda ikipe ya APR ukanakunda n'amakuru y'ibigano tukugezaho, nugenda utadukandiye subscribe, Imana iduhana umugisha natwe dukomeze kugwa amakuru yawe neza 5 kuri 5, nawe ukomeze kudutega amatwi, nta kintu na kimwe usize inyuma rwose, kuko tuzahorana nawe iteka, na kimwe uzatuburana hano kuri Sport Galaxy Rwanda, especially nongeye mbisemo more especially ku makuru ajyanye n'ikipe ya APR Football Club. Ubwo rero nicyo nari kubabwira, APR yari ivuye mu marushanwa mpuzamahanga. Wibuke APR yahereye muri Sekafa. APR kiri umukino wa gishuti na Simba, wumva amakipe yose yagiye ihura nazo. APR yagiye gukinira n'ama ekipe iyi Arahiri herutse guterura ikipe ya Yanga bakayitsinda ibitego 2 imbere y'abafana bayo Uwanja wa Mkapa Stadium, Benjamin Uwanja wa Mkapa. Arahiri Tripoli muri Sudan igukubitira Yanga ibitego 2. Mwibuke ko APR yo yayikubise iyirusha vibaya sana. APR agenda igukinira na Simba umukino wa gishuti. APR yari maze kuzamura urwego. Abakinnyi bayo abo yari ifite yasigaranye umwaka ushize, ubwo ndabo b'abanyarwanda n'abandi b'abanyamahanga batwaranye n'igikombe cy'umwaka ushize, bakongeraho abandi banyamahanga bari baguzwe. Tujyane kuri ingingo kandi namwe murasanga ari ku bintu bimeze.
APR ikongerwa n'abo abanyamahanga bandi bashasha baguzwe, aba ba Dauda, ba Mamadusi, ba Richmond Lamptey, ba Mamadou Lamine Ba, abasore nka ba Godwin Odibo na ba Chidie Bell. Urumva kiyongeyeho na ba Tuyisenge na ba Muzungu, wenda wareka tubavuge tureke kubagarukaho cyane, bakaza basanga kuri Bambaoma, Banibizi Ramadan, ari Musumani basanze muri defense, ba Yunus na ba Kremana nabande bose. Ni APR nyine baraje, umwuka binjiriyemo n'umwuka uri international, binjire muri competition international, baragenda neza bidubikamo, bacubiramo, nyine bumva ko ritme cyangwa se level bari bariho ari yo gukina amarushanwa muza mahanga, aho ibintu byabaraga ukina nyine ibintu biri professional bigaragara, ushushanya ikibuga piruva hananga kamenya ngo uhereje anga adversaire no utakaza nawe aragukosora, kuko nawe ari marakina ibintu bisomeka bigaragara, biri tricky, bigoye, bivunanye, biri professional. Nawe ukagenda nyine ugeze mu ishuri ry'abahanga, nawe ubu muhanga niyo yego wenda nagwa ababani wa mbere, ariko ukomeza nawe ubu muswa w'umuhanga, ku buryo nawe ugeze mu bandi baswa waba umuhanga. Niyo ugeze rero mu bahanga, uvuye mu bahanga ukajya mu baswa, ubu muswa utangira byanga, ariko nyuma ukazavuga ati nahoze mu bahanga, let me try to bounce back, reka ngerageze kugaruka. Ni iki cyabaye rero? Ikipe ya APR ivuye gukina umukino wa gishuti na Simba, maze igize ihagarara non stop, yahise ikubitira muri CAF Champions League. Ihera he? Kuri Azam yo yoroshe wapi? Azam yabujije ikipe ya Simba kugaragara mu marushanwa ya CAF Champions League. No kuvuga ngo yari ikipe itoroshe, Azam tubyemeranyeho yari ikipe itoroshe n'aka na gatoyi. APR barahangana mu mukino wabereye muri Tanzania, mwarayibonye ko byarangira ubusa ku busa, ariko APR n'ubundi yakinye neza kurusha Azam. Murabizi ko habaye ibintu byo gutegura, byagiye bivugwa ko Azam yateguye abakinnyi b'ikipe ya APR, ariko nyuma bakaza kubimenya bitaraba bose, nyine ibyo umuteguro bose utarabageraho. APR irihangana ikintu umukino mwiza, nyeka ko iyo bataza no kuyitegura yari ratsinda na Azam. APR yari imeze neza. Izi Kigali byabaye mwarabibonye, ibitego bingaye byirukanka, bibiri biguruka cyane. Ikipe ya APR ijya iyakira Pyramide, umukino bakinnye hano i Kigali bakanganya ubusa ku busa, mwarawubonye sibyo? Wari umukino mwiza ugaragara. Bajya muri Nuza mu Misiri, nubwo babatsinze, ariko umukino wa APR yakinaga waragaragara. Byonyine no kwifata ukabanza igitego ukakibanza ikipe ya Pyramide, byari ishema. It was a pride for both APR and APR fans. Reka rero kugarukire hano i Kigali muri shampiyona. Sasa muri shampiyona ni iki cyagonze ikipe ya APR? Ubwo muragenda mureba nayo mashusho nyine, bari mu myitozo bameze neza cyane, turabigarukaho nyuma. Bari kwitegura umukino wa Polisi, bafite umusibejo bakina n'ikipe ya Polisi kuri Kigali Play Stadium ku isaha y'isa 9. Urumva nibwo bazaba bakina. Ikipe ya APR igeze hano, abantu benshi baravugaga bati izatsinda ibitego byinshi, tamakipe aragatoye. Kumbe ivuye mu bahanga ije mu baswa. Harimo amakipe yego meza yagufasha gukomeza gukina wa mukino mwiza, ariko ari nande wanakina igipira ndaguteye, akina umupira uri mekanizme. Nibwo yahere ku ikipe ya Etincelle bakinisha umukino mubi. APR baragenda baribura, bagashaka gukina ka gapira ko guhana ahantu ushushanya keza ko muri CAF Champions League, ariko Etincelle ati wapi, mwagarutse mu byacu bitabara, turabakinisha umukino wacu mubi. Ibya APR ikoze Etincelle ikazibira.
APR gushaka kwintroduza wa mukino yakinaga muri CAF Champions League biranga neza, babakinyi bashasha ba Mamadusi, ba Lamine, ba Ramptey, ba Seydou Daouda, biranga neza no kubandi rero nabo bari baragiye mu mwuka biranga. APR iraza bikomeza kwanga isunikiriza itsinda Gasogi kimwe, wona ko nabwo iri gutsinda bigoye, ariko nyine akabukuru ntabwo kabura. APR kubitwa Maga, ariko team manager amakosa yakoze Eric Nazin arirukanwa. Aho rero ibyo byose bicariye abakinyi baki nyine imikino ingahe kameme ntabwo itanu ingahe ntabwo waba utaramenya se shampiyona ikinwa gute. Darikonovic wari mushya muri shampiyona akamenya imikino ingahe itandatu bihagije kwa ngo umenye ngo iyi shampiyona ndimo ibintu biba byuba systeme ni gutya, amakipe y'abakina gutya ayagakina gutya. Kuhita ubiforuma rero ukagira formation yabyo ntabwo ari ibintu bigoye ku mutoza w'umuhanga. Darikonovic aravugwa ati turakwirukana n'ibiki byose, aricara ikipe. Ukuri kugenda ubibona urukona ko abakinyi batangiye kugenda bagaruka bamenyerana, gusa hakaburamo ikintu cyitwa finishing. Sinzi wenda finishing kuko murabyibuka ko Mbawoma wenda dufashe umwaka ushize muri Mapinduzi Cup Mbawoma yaratsindaga, muri CAF Confederations Cup Mamadusi yaratsindaga kandi yarabitsinze pe. Nimba nanone ari ikibazo cy'igihe, nimba nabo batarafatisha ariko ukabona ko izindi kote defensive mwizamu mediateri, abamediateri muri mediane bameze neza cyane, ariko ukabona finishing niho hari ikibazo. Ariko icyo nashaka kubabwira ko nuko APR iragenda igaruka mu bintu byayo yatangiye kumenyera. Muyitegereze, don't worry. Urumva nyine nimurambirwe, APR irimo iragaruka gake niko ibintu bimeze kandi muzagenda mubibona. APR gukubita AS Kigali komeye iri ku mwanya wa kabiri arega kimwe nese Leicester City se nubwo muri Rwanda ibitego byinshi ngiki. Leicester City sezo ya 2015-2016 yatwaye igikombe bigenze bite? Si ku gitego kimwe, kunganya no gutsinda igitego kimwe byaba byinshi bikaba bibiri nabwo bakayinjiza kimwe. Nuko yagiye izamuka Leicester ikubita imikino yose 38 yegukana igikombe. Niko ibintu bigenda. APR rero nayo shaka kuzamukira ku gitego kimwe pfa kuba ari amanota 3 gusa kandi ibintu bigakunda. Why not? So abakunzi bayo, don't be afraid, nimutinye nimugire ubwoba, ikipe imeze neza kandi I know you will finally love it. Muzabikunda ku munota wa nyuma muri kona mu gikombe muri kugiteru. Reka sasa muri kona kiri mu myitozo, bakoze imyitozo mu kanya gato ya rwose, imyitozo yarirangiye, bameze neza cyane, ngira muri kujyamo babona abasore bose nyine ko nta kibazo. Kandi umutoza yamaze nubwo nyine tutaravango ntabwo afite ba 11 kibuje be babuja nyine abashambure abati naba ngaba kuri buri wese yavuga ati naba muzabirebe. Biragoye ko kuri nabatoza bake nyine bavuga ngo aba nibo 11 ntabwo waburamo abahindagurika. Gusa we nubwo we akenshi ahindagura cyane, ariko biragoye kupfa kubona 11 yego baba bazwa, ariko ntabwo abura abavunika abagira ibibazo bigahindagurika. Mutoza akagira uko abihengekangeka n'undi stirire zikaboneka. So ubwo rero bari kwitegura ikipe ya Polisi ku munsi uyu munsi turi kuwa mbere, ubwo umusibejo kuwa kabiri, kuwa gatatu ruzambikana sasa kuri Kigali Play Stadium ku isaha 9 zuzuye. Umukino uzabutangiye. Abakunzi ba APR cyo musabwa nukuza, murabona ko ikipe imeze neza, nta kibazo kibirimo, na gwanga ibirarane, oya abakinyi bameze neza, bemberwa ku gihe. Ubwo rero nta kindi kitari amanota 3 no kuza gushigikira, kuko ku munsi w'ejo mwabonye ko mutitabiriye. Ngira ngo abari bari ku kibuga mwabonye uko mwanganaga, n'abandi barebye umupira kuri televiziyo cyangwa se bakumva kuri radio, mwumvishe ko babikomye ko mutari kwitabira. Ni ikihe kibazo?
ubwo se kuri derby se wenda muri kwipompa imyuka, muri no gushaka n'amatike yaba yo kubinjiza ku mukino nayo kubavana aho iwanyu muri karitsiye akabageza ku kibuga kugira ngo muzaze mwuzuye, nabyo byashoboka. Ariko muze mushyigikira ikipe ya APR imeze neza cyane, ngewe uko mbibona nta kibazo gihari. kandi wenda kuri polisi ni umukino ukomeye, ariko I know ko APR nawe izawitwaramo neza, bikaza kuzagenda neza cyane muri rusange. So ni umukino ariko ukomeye uhanzwe amaso n'abantu benshi, kuko ni umukino utegura derby, ni nk'umuhuro wa derby. Niyo mpamvu arega buriya sinzi nimba ari uko wavuga ngo Rwanda Premier League na Ferwafa bateye utwatsi ikipe ya APR ngo bawuvaneho, avuga ko ari uwo mukino utegura derby. APR Rayon yakinye kuwa gatandatu, izongera ikine kuwa gatandatu. APR ikinye ku cyumweru, kuwa gatatu mu kibuga, nyuma y'iminsi 3 mu kibuga. Okay, no gutera tukareba APR ariko ifite squad yuzuye iri complete. Ubwo no gutera tukareba se koko abo bakinyi ifite bose yaguze bench barashoboye cyangwa baraho nabo n'ingwiza murongo. Byose tuzabireba kuri uyu wa gatatu imbere ya polisi bayakiriye. So ubwo rero nuko ibintu bimeze, abasore mu myitozo ameze neza cyane, yewe nagindutse no ku munsi w'ejo imyitozo bagomba kuyikora kugira ngo nyine baze muri match bari full packaged, full mukoko rwose bahagaze neza cyane. Dawuda ntabwo aramera neza, aracyari iwabo muri Ghana, ariko anytime ashobora kuza rwose, nimugire ikibazo. Dawuda arahareme, aragenda yoroherwa. So ngayo nguko rero ni ikipe ya APR Football Club. Twagaruka ni Sport Galaxy Rwanda, mudukande subscribe, dukomeze kugenda tubana namwe uko bwije n'uko bukeye. Ciao ciao.